We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice. No race. No Roman script, no race. No race, no race. CSF, long live. Long live, Long live. long live, long live. We want justice. Justice, justice. No Roman script, no race. No race, no race. No Roman script, no race. No race, no race. No Roman script, no race. No race, no race. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice. On the line, on the line. 일파하와 증산하이. 증산하이, 증산하이. ASF니 허절라. 허절라이. ASF니 허절라. 허절라이, 허절라이. 허절라. 일파하와 증산하이. No justice, no race. No race, no race. No Kogborok, no race. No race, no race. No Roman script, no race. No race, no race, no race. We want justice. Justice, justice. CSF, long live. Long live, long live. CISF, long live. We are coming here for blocking the roads as today is 12th February. So we are coming here to protest for our Roman script as many from the childhood we are studying in English medium, and also if we don't have our own rights to write with Roman script, then what the use of we are to study? Then also we ask our government to allow us to write with Roman script because most of the students, they don't know how to read with Bengali, and also they don't know how to spell, and also they have problem in reading also too. So I request to our government to allow us to write with our Roman script, because in metric S we are studying. When we are going to write our metric exam, we need to write with our Roman script. So in order to write with Roman script, we want justice for our Roman script. Thank you. Belai hambai nargotan saimano lai thanai talsa ya bisaromboi metric tai 12 ni je exam board exam aro Roman script kok borogno Roman script bai seina no tei previous year aro babo hai nongka je dino kok borok ni subject exam pungo o dino majority students rogno borok Roman script bai sika aro kisu je tamnai invigilator tongnai borok abno mana khai kobangma aro problem system ka thik last year nisibino abo deputation memorandum submission apti khai Roman horobno o je 2024 ni board exam mo kok borokno allow ma khaina hini andolon ngi phemani pia taklai bahai no hai chini in the dur step chini madhyamik bai chini 12 me exam taufano government bini proper decision bo notification khayako aur bagino TSF TISF rok tini ni simi 12 February 2024 5:30 AM ni simino for indefinite period ni bagai borok strike ring kais okok borok Roman script ni issue. This very long, last 40 years. 40 bosor tui obonoti andolon tongo ti prasarok. Kok borok speaking people ro guys. Piawa government takphono aboni kono decision nai meya. Waisa Bangla, waisa kok borok, waisa Hindi, waisa ai kai mamang sin borok no thungui tong guys. Abo sini bosarok ni future no tui government thungui tong. Awoni bagino tini TSF rok ni je bond je strike aro sung as a guardian hisabe, as a regional party hisabe, as a sung tamnai parents hisabe, sung oro tini borok no support khanya bagai ma phai kai. Awon bagai sung 100% sung borok no support khanya physically, practically, theoretically bebak je nangmani sung student no support khanya borok ni future ni bagai. Karon Roman script sara kok borok no seinani kono motei appropriate ingia. Awon bagai no tini ni andolon.
বাংলা তাও গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম খাই দङ आरो बांला साबजेक्ट हिंदी साबजेक्ट एकेबारे कक बरक साबजेक्ट बरनि अपसन दङ जों कक बरक सानाय कक बरक जोंनानै केजी 1 থেকে नार्सारि থেকে 4 रक इंग्लिश मिडियाम परिफायजाक बरक बाइके बरक बांला अल्फाबेट बरक मानसि नाय बरक आबो बायते कोनो बन परिस्थिति सिगरिखा इंगे बरनो नों जदि इम्पोज खायो हंगाय कक बरकनो बाय बांला बाय सिनानि तारमाने नों बरनि लाइफ नो नों कासै रिखाइसि और बगैनो तिनिनि आंदोलन ओ आंदोलन जेसेक साल कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नोटिफिकेशन कारिया इ सैमानखा इभेन जोंनुखा लाई थानाय कयदिन सिगां बुटनि जे प्रेसिडेंट धनंजय गणचौधरी बसाका जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनाय बनो एफआईआर खायनाय अमहाय देशक जों कोनो दिन खोनायाखौ वालो कोनो वालनि कोनो कान्ट्रियाव खोनायाखौ जे निजिनि कक बाय सैमानो एफआईआर खायजाक मानि बो बायके सैमां गाबो कक एरपरे गोबां मा प्रेसार रिजाका स्टुडेंट दक बाय सेस मोनते साकाना ताबो हंगाय जों बांला एबं रोमान बोथ बायनो जों एलाव खायसिनाय आबोनि 6 घन्टानि बिसिनो बसावकाना कोनो मते सम्भवया आबो बांला बाय नोंफिनाय दैट मीन्स नामो जोंकि पपेट दा वी आर नॉट पपेट चिनिबो कायसा जाति सत्ता दङ चिनि कगनि जाति सत्तानि चिनि भाषा दङ मातृभाषा मायर दुग्ध समान हंगाय 21 फेब्रुवारी बांग्लादेशनि भाषा आंदोलनाव हाजार हाजार बरक शहीद दं खायसे 21 फेब्रुवारी जों सागांगाय से 21 फेब्रुवारी जे थैख्लायखा तिनि बांगाली रक बांला भाषानो वर्ल्ड वाइड दंगै तिनि इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस दङ तारमाने जों कक बरक सागांगाय ताङै बरक जिल्ला सिं तां बननि एलार्जिं जों नुगो गोबां पत्र पत्रिकाओ बांगाली रक जे कक बरकनो बिरोधी खायमानि जों तो बांला बिरोधी खाया और मगैनो तिनि आंदोलन समग्र जत गार्जेन रंग जों कयनाय निनि बसानो बागै चिनि बसानो बागै फाइदिन रक नगो आसुकता तंदि जतनो लामा अंखर देहायसे सारा त्रिपुरा राज्य चिनि yang constituency simna eknong simna constituency जों निनि पूर्व नगाव निनि हेजामारा सुबल सिंह निनि तामना yang लेम्बोसरा खोवाइनि पद्मबिल आपनि खाय समस्त हाईवे रेलवे तै जे चिकन चिकन जे रूट तमानि जत ब्लॉकेट आइছে स्कूल कॉलेज बाजार দোকানপাট যত তিনি স্ট্রাইক আইছে ফর ইনডিফিনিট পিরিয়ড অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইছে গভর্নমেন্ট তাবো গছে গাই তাবং जों we are ready to withdraw our strike if government is declared the Kok Borok is recognized for Roman script by Roman script niya BJP ni जनजाति ni मोर्चा ni president samane awa hanyo mane Kok Borok Roman script bage road block hayo nai abo mane government khalanya nai jongo honi chaw abon tei tamo sanai government ringto government declare itu otherwise we also want peaceful चिनि तिनिनि गणतांत्रिक जे रूट ब्लॉकेट आबो पीसफुल नंगनाय तै जों जतन कयनाय जाते केबो अर फायै इंस्टिगेट ता खायतो जे अबो एकटा अगणतांत्रिक लामा थांतुन आपतै केबो चेष्टा ता खायतो हायसि फायै केबो आरो हुस्कानि तारि फायतुन आबोनो जों समस्त त्रिपुराबासिनो कयनाय जे सुस्थभावे जे गणतांत्रिक आन्दोलन तमानि आबोनो अंनारिथुन हायसि हामबाय।